Nonsia aba omade shema mo acho ema makwaba epa eye Yorke Okamafo so HYTV so Nonsia kase bo na adru so ayede ba besomo nsema ye sa akanu danimu nyina no ye ba bekenkan ama na wahu bi na waso watibi ahu de ekọ nyina ye ka wo se nsem bi abedi kasebo mu akotini ebi ne se Dr. Atoforsen former deputy finance minister unim se NDC abre no na chese ono na woso na sisia no impemfo atabiri no na wode na kogina emre anim se onkoyi ne ho ano ewo ambulance ho ensensem bi eho ebusia kasebo mu no ye be chechire mu nyina de acherew ye ensem bi so ye besen ate ewo ye kasebo mu ni se ukopie mu ewo Dwaboso dia na chese MP owo Dwaboso constituency ode scholarship bi e de ama omanfo wo ho sukufo no se wonko sua de ho sem nyina no ye de somo ewo kasebo mu ensem bi ai kan ye nim ho ai doso pam a editie na edihwe na yaboa no a ye de ba besomo nti gibre na ye ndane ye ho ye ba pe ye de kasebo ni mu chemu nyina e de be besomo Abusiane asema wo akwaba eba Yorke Okamafo so HYTV so enwumre no sia ene fa kasebo ena dusu ayede esumo no kenkanfo me Okamafo Clement afi yenhwe insem no ase Dr. Atoforsen former deputy minister Emma finance ono ena sisia mpemfo atabiri no ede na kogina imranim se onkoyi ne ho ano esanse 2.3 million bi eyiraye ewo aban a chese otwamu no ne breso a na wosusu se ne nsa ehase na papa yi no sisia no okan finance committee a chese boye procurement ne ade eho ewo parliament ntino amafo bi esusu se chese eno ne no kwaredia odie no eho hi ena mampemfo atimi ede na akoye emranim se wone no enkodi na ebiso kire se police ene chese agencies ahodo a woye investigation no amanebo efi wona ka kire ne ebiso kire se papa yi no na chese dwirimu ne ka atahye ne proye de chese onimu pam enu nti na ama sika 2.3 atimi afa ne sema yehum na wei ekoba ye bra na chese woto 200 ambulances ewo bra na omampanyin dada a wa chese wanya ne ba bi ko Atamels ne breso afi so mampanyin dada John Dramani Mahama ne breso sambre no ena na wo bomodin ase obetimi ato 200 ambulances yi amechire 2009 sambre ni mu no ena wo ya so anya den entimi antosa ambulances yi ho akoba asem na afi na impefo etimi ahwehwe asem ni mu awatimi afa onimonyamfo Dr. Atoforsen ade akogira emre nanim yekopie mu ewo court ho no ende no wona wodi na chi eko court no ede nchechemu eba se de ekoso nyina no amanyokuo MPP ena wota achi a chese won pese Ghana fo ebehu no kranti no otanhunu pa ena wode NDC fo ede atum chese wode won atum a chese waka won ho asema enya asem keto akra esan ne modern a enso ani ene amemu bone a enu nti no oman no atete apansam nti no wafa koti kwan so ede NDC mpanifo bi atotankuru wemu ena otan omani na enkanka na nsenya eto kodiewuo eto bone a yato din se 11 akofo ado aba no aye na din se ode bekyekire Ghana fo komu na edi ohiane ahokyere ne abebrese abre Ghana fo enu nti no NDC masebedwafo esorigina pintin ewo masebedwem ekuti aya enu nti no saa eto no amane nti no na akofo ado namba aban no omabo apambone afa NDC masebedwafo ho ena omode NDC masebedwafo atotankuru mu epese omotete wo mu na openin ba ko a odi akotene ewo NDC hihemu wo masebedwem ene ononyamfo Dr. Atoforsen oye NDC anamusi ni peni a owo masebedwa ba sonku a ehwe sikasem so na esanse openin na no edu bedwem na owo nimde mapa ewo sikasem ntotoye ho na da ne da no osori gina sane ebeya enhihye bone ni amemwo bone a eni sikasem ntotoye bone a akofo ado aban na ye no
enya kwenya emfa ohaw mrega na fonti no akofo ado aban no etu omani esine so na amakofa kwadu a enya nokre a ntiase bie nim abɔ no ese na daagye etwe na boɔ so etete no egru ne tiri ho atopre se ne ebeya ehu ni osuro beba be se papa nimu se ne ebeya ontumi nya na adwuma oyɛ ede aboa ganafo no nti se ne yesori begina akota na de fire ban nyina no na mehye mo se mo nsentwefo no mommoa ema nokre enne di wonsem bi ho akofo ado aban ne nam se yen NDC aban no ye kokra trotro e de bekire ganafo se eye ambulance mesra mo sa asem no nokra bi anim eye bosrem ka eye atrosem enti no na kyese asem no awieye no na opanyi a ono so ewo eye NDC a kyese wodi eye Dr. Atofo Sinachi ekọ eye court no eno cheche nsemu a oka se sisi ano de ekoso ni nyina no eye tanhunu bi na sansem a ekoso ewo eye Dr. Atofo se hu no sansem ni nyina enye no kreda na lawyer kyese ogina mu etwitwa eje eye Dr. Atofo Sin a oye ranking member ewo finance committee ewo eye imrahye bedwamu no ena odesa ensem kakra ede tudwa abra wokọ eye court baye ena osisisi ano nhwehwemu a mpemfo ade abetudwa no eno ano mugina so moye ho adwuma nti no sisi ano waye prepared anase waboa won ho pa se bibia ebefi eye court aba no wonso wode wonim de ebeto ho na bibia so akoyie ama Dr. Atofo Sin. We come to court with evidence. The matter has just started. We are going to leave evidence in court. At the end of the day, the evidence will show that this case is not a case where we are trying to use any other means to weaken their strength. Nothing of that sort. Pure legal matters and nothing. We are dealing with what we have through the investigations conducted by the Ghana Police Service and Yorke. So based on what we have, we think these are the appropriate people to be brought before this court. We are very much satisfied with it. This one is a fake ambulance scandal, and we are ready anytime to appear before the courts and put across our case. Abusia etu akase ebono so de na ye de ni ekire eye Dwaboso constituency na akopiem wo honom de na chese onobo kwabena minta akonda anase akando ena ye MP ewo ye Dwaboso constituency ohwe ne mpeso aso ho anase ne constituency mu honom na chese mabuna wo honom no adesua ho ehia won pa nti weyi emu baako aduonum ena chese wama won sika se won bomodin ase obetimi suku akosuasua ade na chese bibia akoyi od say adesua na wo sua no won bomodin ase ni sika wayie no onu ne ho da anase won mani enu ne ho se wo ma won sa sika no nti o manfo kwana woko no wombo modin ase obetimi akosua de na wama chese bibi ada wonani so mema wonkoye won ho se chese wanya ne kwa nti no wo befa ne sa kwa applications bebre na man for the buy say omo twen say meboa wo no nti applications de bebre nti enene yakopon ya adaroma yetimi nya bibi kakra na wo say yeche edema wono mo a yebitimi yensa beso won mo so no na motimi ede akosku mo de atumi ho say anye yi kura no afi ba ko bia anye yi kura ti nya nipa ba ko a the MP's office no abehwe no na wotimi awie medicine se le beya ibinya Dwaboso for our medical doctors mo say o machi aba Dwaboso constituency mu abesom district no nti besere mo say de ye no hayi ema mo ma honorable kwabena minta eye MP ema Dwaboso constituency ne kan ene yetiye no na eno akire no na parent anase awofo ene wona wonya eye scholarship ehun faso no wonso woka bi eda na sepa se watimi enya wontrimu potei anase watimi anya adwin sei ede afa won ho woda na sepa na chese woka se nyankopɔ enhira no
ye to aso de ane ye de ani eche ye je kodua na woni se je kodua de ewutu ene ne mpotem ena saa ekuri ebutu na omanfo wo honom no chese wonani enje kra isanse bisi a chese eye emu a chese wo ye honini ade no ewo honom a wo buru won pa wo buru won enya asem ketu akra ama ba kokra de watimi atabiri no ede no akọ eye asab ayaresabia enya asem ketu akra we nyina no wo tiemu ede afra aban se aban embura no ombetimi enye ne famu de se ne omanfo eho ebetimi atowon bukano so yentumu a mu man kwa yentumu kra sa afra no fo no na mo kayi sa mo ne ba kwa no so na mo amobu ya sa no enti sisi a ma Fred Nadmofo ana sema but you fruit ya but omabu obi omakeka o bulu de amabu bi pa mami no jan nuku na amabu ne sa ma na nza de ontum ye ya mo okay ya ba ya mwono aye beast no mo fa so a utem bia no mo ebi be mo free ba ntino ama se adwuma no enne de amo aye ya ba pa se be de so betu akọ so sa omo bua kakra na de akọ so utum so bia de ntine ekoso a mbua no okwan no so aye mblokoto bio se daade no ama ba kwan no so ntie ntumi nkọ na ye nyina ya ba ebe gyina ha sei no de ye hwe se omo be fi kwan no so de yesu yetum akọ ntie ye gyina ha no anapai ye wa ha na me papa tie mu wa se obi ndimi o ye hu se mwa ye se e bi omu di nechi omu bu no me pa cho mu be boa ye ntonklo wa mu be boa ye wa ha na di ne be do so ena mwa no so mu do so wo kwan no so adi ba ha road no kra nya na ye sori ye to aba wa ha sa ya to aba na so mu ju ye hu kra ye hu chire ye wa wata kra nkasa no na mu bunu to wa ha maye nyama ya kosu no government ni ya manu woni o obi asesi anu obi amfa ntina kra no adroso no because ye vote ma government so nshe so na nya bibi ana MPB kojina ha onshe ni wenu ni ara na ya vote manu no na so anya sa omunti sa wa awusia ye fi sasemi yiso ana ye ko eye Dina Hamilton juntuni nakache na wakopie mu ewo eye dodo tamale ewo oti region honum na okopie mu ewo honum na ohun se omanfo wo ho no eba no eye suku adan ehun nsem de ana chese ehun akwatwe pa emofra esiesie won ho efi won fie na se wo ko suku a obetimi akotena eduase na afede wo sua de wo beba fie no na won ho aye poto wenti okan ntoma edebo eye adom charity group ehun ena botimi ekos watimi ahye eye suku dan ase a chese wosi ewo sampotemu wo eye dodo mpotemu wonum a wo bo ase sisi anom obetimi asisa suku dan ya ma emofra nyina atimi anya kwan akosuku a wonkotena eye nnuase na one eye insentrofo edi nkomo ekire dienti a okodi sa adwuma no me hu se emofra ne ti no hu se medical doctors netete from lawyers, nurses, big people, politicians, asofo, mpenifo, and a tip from the son say obi ni mo brempo acha say me bra so on the table na konya kosku no obi nim say ne e fa na doctor ntwibo asiako intimidate to makoma so nya me de to yakoma so say yankeka yensa no na eho ne e friend kofo be hia ye 6 December ene ye de se de to anim so omo ayen na ye de be kwa akoye na emum akase omo de sika beba ena nya me de to Adom City Group omo Adom Charity say omba so yasene na school dan yi ya besi nkofo be brain so akeka omo nsa no eman ya no so ne de be ye ne ma professor ne say e bia samre ne twam na menua no so ne table e de ikono se nkobi gina no kwan mu eji akonwa na nka menua na nko school nko anya doctor nti kai hunu se mra wo fa iron rod no na o ma me bia oba be yare ama nka wo ba no ahwe no asane yare no sak ayino ena wutwa so ne so de wakoma di akire se school dan ya yesi me wo mre a me kwa kwatwe anwea am yesi se iron rod da ho me make sure me mo bi mfa se ne be ya mo free
benya classroom na nsen aya wa ha na ba ya be free school be of Volta region so oti ha na Volta koya national science and maths quiz wa gidi kese enye different from any of us here. Dr. Bright Adom and so Adom group of charity and I say Adom charity group once one banu denim ono so ekire de ntia wo day one to ma ebo na hamati ne de ehu ama wotimi oye sa project yi yen as Adom group charity and then Hamilton Foundation and ya kambo and I put out the building into the ma room hafo na ya dia share software the area head no on penny for so mo heso na e make sure say afi ayesini the bomb pie say na ma hodi by 6 months we project ni na abusia nana atome a otoso mienu eso dodo mahene ono so ede ne nsem kakra ede tudwa o pa kire se ono otade wo ye no achipa de Dina Hamilton wo ne peso aso no o se wote na achipa na wode woni sika ntino ahode bia ese fata bia no obetimi ede abeko nsuo asesa abo ene ade ede aboa ama dwumadi no eso atimi akoyi wanne dwuma biara ewo hono meneme man di asafudwuma beboa sesika ne ni bia ahwane de nyame amayen ye ne ye man nsuo ni ne ahia biara ye betimi a provide e ba se anwea kra na ebe yi afi nsuo mu kra we are ever ready say ye beboa abusia na ye fi sem we so dia na ye chise de ni ekire sports minister na kache na sports minister Mustafa Yusuf honorable Mustafa Yusuf orden se kakra de akọ de amagana fo nyina se wonka wona koma ento wonyam ye nyina ye nim se enne ball bebre na ekoso na Ghana akaye last match a bebo na fe de ye hu ba bia ye gina sa ye ba fie anase ye koye nanim orden se kakra de akọ amagana fo nyina se ye nya gidie ewo blasters nimu na onimpa se nyankopon ebeka ye ho ama etimi de cap no aba nti yembo modin ase ebenya gidie ewo Ghana Black Stars won emu. Well, and I'm also using this opportunity to call on Ghanaians to be patient with the team. So far you can see what is happening. The big teams, even the last champions are also struggling. Algeria is also struggling. Most of the teams are the big teams as far as African game Cup is concerned are not doing well. So we should be patient with our team and let the team focus and pray and support them and so that they can deliver. The most important thing is they qualifying to the next stage. And I'm very hopeful that they will qualify. Abusia Kasiebo no asi nsem bia kan ye nim ho ene ye de besom wo se no nsia Kasiebo yenhwe nsem bi ID Kasiebo mu akotene ye de ani eche ye Dr. Atofo na kache na sia no ya pagya ne de yakogina eye emranim se wonko yi na no ewo eye 2.3 million bia e fa ne nsase abra na wokwakoto eye ambulance bako 200 ewo eye omampanyi dada watwam ko anase wanya ni ba bi eko eye atamels ne mpezo afeiso John Dramani Mahama ne penzo yesanso edieni ekire eye dwaboso na MP a wo dwaboso eso eye aye adoye ama emamnu be se aduonum a chese wo ma won eye scholarship se won kosua de na sansem yi hu no okanse won bomodin ase won ma eye MP onu ne ho da se wo ma won se sika ne nti wo kono won kosua ade ensem bi e kan ye nim ho aye doso pam ene ye gibre ede besumo se enwumre no sia Kasiebo abusia han Yorke state eye dwumaku a wo so yase ede Kasiebo ni nyina ede ebesumbo afeiso Adams boutique eso dwumaku ba kwa wo so wo boaye emaye de Kasiebo nyina ebesumo frewon e 0243708485 Kasiebo no asi okenkan for eme Okamafo Clement.